Assalamu alaikum. Bugün sizler menen dagı CorelDraw'da үйрөнүүnü ulantabız. CorelDraw'da bugün bir afişa sayaktуу bir nerse jasaýly. Bul bolsa belki sözsüz türde kagazga çıgaryp dualga asa turgan afişa boluşy şart emes. Bugünkü günde Instagram'dan bölüş üçin dagı afişa daýardylaty. Je bolbasa WhatsApp'dagı, je bolbasa nimedegi statuslardan, Facebook'dagı statuslardan dagı уже bölüşüp otabız har kanday süretlerdi internetten alıp je bolbasa biröler jibерgenlerdi, bölüşkenlerimiz bolat. Birok biz özübüzdün ideýalarymyzdy, özübüzdün oýlarybızdy, özübüzdün bölüşgübüz kelgen nerselerdi dagı oşentirip жазsak bolat. Oşonday bir afişa jasaýbız. Men bul dinede sabakta özüm köpünçesi internetten koldangon bulaktardy sizler menen bölüşüp ketүүnü tuura gördüm. Albatta dagı жаңы nerseler de öýrenýüz. Oşonu menen birge bugünkü günde men özüm işlep atgan uçurlarda başka jaklardan aly turgan misal üçin vektorduk fayldardy, şriftlerdi, je bolbasa ideýalardy kanday kılıp alsa bolat ekendigi tuuraly kiçine tajribem bar. Oşolordu da sizler menen bölüşüp ketem. Andan keyin bolsa afişabızdy jasaýbız. Afişabız menin oýumça bir nime bolsun, ol könümdük aktualdyk tema bolgondugy üçin Kırgızstandagı koronavirus tabliçkası bolsun. Bir günde kança ayıktı, kança nime boldu degen mineki o jerde men Minzdrav'tın saytyndan karap turup taap koydum. Uşul tabliçkanın biz jasap çagaýly, biz başgaçarak bir nimesi menen jasaýly. Makul bizde karta bolbosun, je bolbasa karta bolsa da bolot, any oýlanyp görübüz. Biraz uzun boluşy mümkin, antkeni aýby köp bulaktardy sizler menen bölüşeýin dep çeşdim. Bul bulaktardy köp jerde koldanýarsyňar, aýby jakşı nerseler çygarsaňar bolat. Bulardy koldanuu menen emese başlaýly. Tak, CorelDraw'dy bir tarapdan açyp goýaýlyk. Ondan keyin bul açylganga çeyin biz süýleşүүnü ulanta bereylik. Men sizlerge ötken sabaklarımızdan birösünde mol Flaticon degen sayt tuuraly aýtyp berdim. Flaticon degen saytda ikonkalar bar. Aýby köp türdegi ikonkalar bar. Lüboy nimeden izlep turup tapsaňyzlar bolat. Al ikonkalarynda paketler bar misal üçin. Bu jerde bir 50 ikon bolgon desert paketi bar eken misal üçin. Siyahtı mı okşam misal üçün virüs menen baýlanışlı da var eken, paketler medisina menen baýlanışlı bar eken. Biz bul jerge жазышыбыз mümkin. Negizgisi biz izleýi turgan nersebizden anglysça atalyşyn bilsek, oşol jakşı bolat. Misal üçün biz hazır COVID-19 dep turup izlep göreýlik. Kanday ikonkalar çygatken, men bul jerdegi nimelerdi da körsetip berem. Bul jerde bir korona belgisi turganlar bular akçalı bolgondor dedik. Egerde anday jok bolsa bulardy alıp turup besplatny koldansa bolat. Birok oşunda dagı kommersiýallyk maksatlarda emes, özübüzdün günümdük yaşaýybızda, günümdük nimelerimizde koldansak bolat. Tak, bu jerde turat sponsor degen ol üstündegi bir linia turat go. Bu reklama, buga kire turgan bolsak platny nerseler alabız. Birazdan keyin al tuuraly da süýleşýüz, al bulak tuuraly dagı. Tak, bu bu jerde ikonkalar çygatdy. Bu ikonkalar har kanday formatda bar. Biz birinci kezekde mol filters degen kelip turup besplatny degenlerdi alaýlyk. Antkeni biz besplatny koldanabız. Andan keyin halasak bul jerden bir tüstü je bolbasa köp tüstüdür tandasak bolat. Men any nime kılgan jokmun. Besplatny degendeli alıp turup izle degende basatam. Monday reklamalar çygat. Besplatny istegenden keyin albatta reklamalar çygat. Menin internetim de biraz naçar eken. Keçirip oğlu. Bu misal üçün koronavirus boyunca en köp koldanılan onda ikonkalar çygatady. Biz bulardı özübüzdün dizaynımızda paýdalansak bolat. Köçürüp alıp. Köçürüp alıp atkanda kanday kılıp köçürübüz? Misal üçün bir ikonkany bastyk. Andan keyin bul jerden biz vektorduk variantyny köçürüşübüz gerek. Vektorduk variant degende mono ile alıp turup открыть картинку в новый вкладке desek, mineki monday bolup açılıp atady. Bul da vektorny açıldı da hazırça. Negizinden misal üçün internetten izlep durup öyle. Misal üçün koronavirus ikon deýilgi.
Monday kılıp izlegenimizde çıkan bir nerseni ile molda misal üçün vektorda dep turup uşunu ile alıp bunu alıp kollanabız desek, bul vektor emes, bul birinci sabagızda söyleşken değil, bular bitmap. Bunu alıp turup kollana turgan bolsak, dizaynımızda bunda hiç qanday özgörtü kıla albayız. Түстөрүн misal üçün Photoshop menен özgörtüş gerek boldu. CorelDraw'da özgörtü albayız. Andan keyin bunu CorelDRAW menен işleşiz aябай kıyın bu suretlerin üstüne. Antkeni bu JPEG formatındaki suretindeki mojer turadi. Men bu жерде bir spисок kıldım. Oyuma kelgendерди эле жаздым. Vektorдuk fayllardын эң популярдуу түрлөрү деген. Чынын айтканда oyuma kelgendерди эле жаздым. Başkalar da bolsa gerek. EPS деген, AI деген formatlar var. Bular Illustrator деген programmanın formatları. Jana aябай sonun nemeler, эң populярдуулары. Internetте izlesеңер эң көп ушуларды табасыңар. Andan keyin SVG деген бар. Internetте колдонушчу web dizaynda колдонула турган format. Misal üçün mındaki moldağı SVG menен табылды, көрдүңөр. Бул vektorluk format. Bunu kançalık çoğoytsak dağı sapatı buzulbaydı. Neki görüp atasыңарбы? Bul suret bolsa misal üçün çoğoytkanımızda mınday pikselleri çıkıp kalatın. Antkeni bul piksellerden turgan suret. Oşonu düşündürgüm geldi. Oşon üçün biz eğer de vektorduk bir nerse köçüröbüz desek, EPS, AI, SVG, CDR bul bizden CorelDraw'dan denemesi. Andan keyin daima bolbosu dağı PDF. PDF'de vektor dağı bolat, neme dağı boluşu mümkün. Oşon üçün PDF dağı yazıp koyuraylik. Antkeni kebir uçurlarda PDF dağı jakşı nerseler çıkıp kalat. Tak. Flaticon'dan biz misal üçün SVG formatdagısını köçürüp alsak bolat. Durab. Bundaki mojerde variantlar da var eken. Uşul nemenin misal üçün bul içi ak bolgonu bolsun, mojerde içinde kara bolgon toluk nemesi var eken. Andan keyin bul jerde bolsa içinde tüstü bolgon variantı var eken. Kalaganыңарды alıp koldansaňızlar bolat. Oşonday ele bul jakta oşuga okşoş viruslar, okşoş ikonkalar da bul jerden körseňizler bolat. Oşonda turup ikonka kerek bolsa flaticon.com'dan alsak bolat. Albatta bul jerde aytganymyzday ele besplatny nemelerdi kollanганыбыз üçün kommersiýalыk maksatda kollanıp turgan bolsak, bunun lisenziýalaryny, şartlaryny okup çygyşybız kerek. Tak. Ikinci bulak freepik.com degen sayt. Men en köp kollangan bulaklardan biri olsun. Freepik'te dağı oşul Flaticon'a okşagan ele, birok bul jakda dağı köpürök nerse tapsak bolat. Ikonka emes, bul jerde tüz ele dizaynın başından ayağına çeyin alsak bolat. Andan keyin bolsa anın içindeki жазууларды nemelerdi özgörtüp turup demek kılsak bolat. Misal üçün bul jakka da жазıp göreliik. COVID-19 dep. Bundaki çıkıp başladı. Bul jerde dağı var uşul platniýanyň besplatny degen nemeler. Mına bu jerden belgilep koysak bolat. Filtrlesek bolat. Misal üçün bul filtrdi neme kılaylik. Mına bu jerden alaylik. All resource degenden free degen tandaýly. Andan keyin vectors degen tandaýly. Antkeni bul jerde fotolar da var, Photoshop fayllar da var, başkalar da var. Kerek bolsa alарды da izleseňizler bolat. Men besplatny vektorlарды karap atam. Antkeni platny bolgonlarga wagt koratkun kelbeydi. Tak. Bundaki mol misal üçün bir banner boluşu mümkün. Web saytymyzdagy koronavirus turaly nemenin stranitsaga neme kıla turgan bir banner üçün bunu koldanışybız mümkün. Aldık, bu жазууларын özgörttük, ikonkaların o yerini biraz almaştırdık, oşanyp turup işletsek bolat. Misal üçün monday bir broşura jasaşybız mümkün. Durab arkandy tekstler menen köp dilli emesken o, birok koronavirus menен baylanyşy joktu, birok koldansa bolat. Başka nersede de koldansa bolat bunu. Bir fonowy süret menen ortada tekstke koldanabız desek. Je bolbosam onday bir informatsionni infografika jassak bolat ekeni. Bul jakda körüp oturup aябай köp жаңы nerseler da oýlanasaňar, жаңы ideýalar da kelet çyndy aýtkanda. Oşon üçün arada boş bolup kalganyňarda bul jaklarga kirip körseňer bolat. Boş bolganda keri turan köp nerse var. Alardan da birazdan keyin aýtyp berem. Misal üçün monday bir süretdi koyup durup üstüne başka tekstler жазıp dağı bir сообщениябызды bersek bolat.
Evet, misal üçün sosial distansiya boyunca bir nima qoyubdur. Banner jasaptır. Bunlar vektor. Bunu qantip köçürüyoruz? Daha oşun deylik. Girdik. Sketch et degendi bassak, neki mojerda aytadat. EPS formatdagi vektor deb atat. Gördüңөрбү? Бұл EPS formatdagi vektor негизинен Illustrator менен ачылат, бирок биз CorelDraw'га дагы импорт кылып алсак болот, муну көргөн болушубуз. Так, мисал үчүн үйүңдө кал деген немени баннер жасайбыз десек, неки мондай кылып туруп жазсак болот экен, неки мына жерде турат, Жақшы екен, мисал үшін мұнда қойып тұрып, аннеки астына болса өзүбүздүн фирманын же неменин логотипин қойып тұрып, бөлүшсөк болот экен. Мисал үшін мен муну алайын. Могу кызым неге ыйлап атат билбейм, бирок көчүрүп койдум азыр. Муну болсо кийин немеде бир дизайн жасаганда бөлүшөбүз дагы Instagram страницабыздан берип коебуз. Мисал үшін мага окшогон нерсе жазсак болот, Так, карайлы. Мен бул жерден азыр силерге түшүндүрүп аткан маалда өзүмө керектүү болгон азыр оюма келген жана инфографиканы дагы караштырып атам, эмне кылсак болот деп. Так, андан кийин дагы эң көп колдонгон немелерден бирөөсү, булактардан бирөөсү бул allfreedownload.com деген сайт. Бұл сайтта деле аябай жакшы нерселер тапса болот. Мисал үчүн бул жакка да ковид же болбосо коронавирус деп жазып көрөйлүк, бир аз башкачараак немеден да издейлик. Вот бул жактан да уже чыгып баштады. Бул жерден биз эмне дейбиз? Бул жерде Shutterstocktон рекламалар чыгып атат. Misal üçün mol var ekan, bu жерде көптүлүк коронавирус боюнча жок экен, кана ковид деп жазып көрөйүчү. Ковид деп жазганда чыгып атат, Мондай рекламаларды өчүрүп салсак болот. Так. Бизге керектүү болгон нерсе эгер ушул жерде болсо, ушул жерден алып колдонсок болот. Туурабы? Андан кийин мен дагы өзүм колдонгон булактар дегенде неме кылайын? Бу арада мен мында айтып кетишим керек. Мен бул сайттардын эч кайсынысын рекламасын кылып аткан жокмун. Булардан акча алган жокмун. Же болбосо мисалы үчүн CorelDraw үйрөтүп атам деп CorelDraw фирмасынан акча алган жерим жок. Мен просто эле өзүм колдонгон нерсени силер менен бөлүшүп атам. Ошондой эле мен кээде иштерим болуп калат. Мен Түркияда окуганым үчүн Түркия менен байланыштуу кээ бир иштер алып калам. Түркиядагы клиенттерим бар. Графический дизайн боюнча да иш кылдырып турушат. Ал клиенттерим мисалы үчүн Түркия менен байланыштуу иштер кылдырышат. Түркия менен байланыштуу нерселерди болсо бул жактан таба албашыбыз мүмкүн. Эл аралык порталдардан. Ошон үчүн түркчө немелерден да мисалы үчүн vectoralchizim.net деген сайт бар. Бул жерде мисалы үчүн түркчө вектордук файлдарды неме кылсак болот. Мисалы үчүн 19 май боюнча мондай вектордук бир сүрөт неме кылышыптыр. Мындай сүрөттөр бар. Буларды кээ бир немелерде, дизайндарда, немелерде колдонсок болот. Мунун лицензиясы кандай көп деле биле бербейм, бирок мен аябай аз немеде колдонгонум үчүн мисалы үчүн колдонуп турам да. Мисалы үчүн шаарлардын немелери бар, силуэттерин тапсак болот бул жерден. Же болбосо мен көбүрөөк немеди издейм бул жакта Рамазан менен байланыштуу немелерди. Векторлорду издеген маалда ушул жакка кирем, карап туруп, мисалы үчүн мага жаккан болсо алып көчүрөм. Бу арада могул башка немелерде да бар. Мен мага да жазып көрсөңөр болот. Рамадан деп издесек, интернетим өчүп калды. Мен азырынча видеону токтотуп турам. Интернет улангандан кийин ушул жерден улантабыз. Так, интернет келди, мынеки Рамадан деп издедик, мынеки мындай болуп жакшы аябай сонун немелер чыгат. Векторлор, буларды да көчүрүп алып туруп, андан кийин керексиз жазууларын алып салып, бул жактагы узорлорду, немелерди колдонуп дизайн жасасак болот.
Vektorel çizimden uşunday kılıp uşunday maksatda koldansaq bolat. Misal üçün bizge aytaylik İstanbul kerek bolsa, İstanbul silüeti kerek bolsa, İstanbul'da bizdeyim. Bul jaktan İstanbul bilen baylanıştуу nerseler çıgat. Bunu keyin koldanıp işleyip. Tak, bu boyunca da düşünüktü dep oylayım. Andan keyin en manilүү grafikalik dizaynda en manilүү nerselerden birisi logotipler. Logotiplerdi vektorduk türüde jüktöş gerek. Tanılgan, nime bolgon logotiplerden nimesi var? Arxivi var. Bu jerde Sig logo degen. Bu jaktan biz karagılı 300 mingden aşık vektorduk logotip var dep atat. Bu yerden kalagan logotipimizni izlep tapsak bolat. Mına o yerde bir kançasyny koyup koyupdur. Biz dizayn jasap atkan malda eger bir firmanın logotipi bizge kerek bolup turgan bolsa, аны ушул жерден издеп, вектордук вариантын көчүрүп алсак болот. Монда дагы көчүрүп алам десеңиздер, bir faylды алып келди, ачтык. Андан кийин болсо, муну көчүр дейбиз, Каякта калды? Мындaki paroldu eкен. Бул немени көчүргөндөн кийин дагы мынакей download деп атат, көчүрдүк. Андан кийин болсо, андан пароль сурайт, ал пароль болсо мынакей могул пароль экен. Ушундай нерселерин да караш керек. Анан көчүрүп алып, пароль каякта калды деп издеп ме кылып отурбай, билип алыш керек. Бул жакта да ушундай эле логотиптер бар. Мисал үчүн biz kelgile jönököyleni okuyup görüyoruz. Kırgızistan деп izdep görüyoruz. Kırgızistan деп izdesek mınaki çıkan logotipler. Bul jakka жүктөлгөн logotipler. Boz üyler var eken, sport oyunlarının nimesi logotipleri çıkıp atat. Kırgızistan nimesinin aviakompaniya boluş kerek. Aviakompaniyanın logotipi. Monday dizaynçilerge kerek bolsa alsаңыздар болот. Gerbüzdün büt detallar menen bar bul jerde. Bardыгы vektor. Egerde bir jerde kerek bolsa koldansaňızдар bolot. Jelegibиz biz çiğip çykdyk, birok bul jakta daýar bar eken. Ошондой кылып туруp bul jaktan köçürüp alsaňızдар bolot. Misal üçün aytaylik, bizge kerek bolsa Toyota deyilge. Toyota'nın logotipi kerek bolsa, mınaki Toyota dedik, уже çoğudat kaysınsı bizge işibizge jaray turgan bolsa, misal üçün aytaylik, sizler bir vizitke çygara turgan jerde işlep atasыңар, podzemkada aytaylik. Adam keldi, men dedi автозапчасть çıgaram. Nimeden Kudaybergen bazarında işleyin. Ama vizitke jasap ber. Anın üstünde Toyota'nın logotipi boluş kerek, Volkswagen logotipi boluş kerek, nime boluş kerek dedi. Sizler bu logotiplerin bardığın vektorduk türde egerde tabam deseňizler, uşul jerden köçürüp algaňyňyzдар eň jakşysy. Tak, bul boyunça menin oýumça bary düşünüktü. Mına bu jerde de turat formatlary. Kaysı formatlarda köçürүүnü kalaýsy? Eň populярdy 5 format bu jerde de bar eken. Albatta bulardan tışkary platny nimeler bar dedik. Platny serverler var dedik. Alarda da mojarda körseniizler bolup, misal üçün Shutterstock degen bar. Shutterstock'ta çynda öyle IOI köp, IOI sonun nerseler var. Misal üçün bu jakda da жазып görýük. COVID-19 infografik dep. Bular çynda öyle nime kıla turgan IOI ile sonun nimeler var, dizaynlar var. Birok bular platny, bulardy satyp alyş gerek bolat. Oşun üçün kılgan jokpuz. Bul jaktan bolsa biz ideya alışybız mümkin. Misal üçün monday nerseni jazsa bolat da oturup turup har bir obyekt jasap çyksa bolat. Prosta biz bu ideyany ele alıp turup monday togoluk koýulatken, aslında daha bir togoluk koýulatken, üstüne 5 togoluk andan keyin jasap çyksak bolat. Je bolbasa misal üçün monday nerseler bar ekeni. Bul jaktan başka nimelerdi alsak bolat. CorelDRAW vektorduk fayllar bular. Misal üçün paket türünde de bar eken, iOS onun egerde bir stilde arkandan jasap bölüşübüz desek. Misal üçün COVID-19 dep ele izdep görýük.
Görüyorsunuz, bayağı son nerseler var, biroq buların her biri özünçü platni, bu başka biröler jasagan jana alar nime kılıç üçün alarga satılat. Biz satkan akçanın alarga akçası kedet. Uşunday bir stok sayt. Ошондой эле могул жерде Graphic River.net деген сайт бар. Бул жактан да аябай көп нерселер алсак болот, тапсак болот. Эмне бар мисалы үчүн бул жерде? Covid-19 деп көрөйлүк. Evet, mındaki görüntüsü Vectors деген келе турган болсо 236 vektor бар экен. Булардын бүт бардыгы мынакей акчасы менен. Эгерде силер бир зарыл иш үчүн колдонобуз десеңиздер, лицензиясы немесе маанилүү боло турган болсо, анда сатып алышыңар керек. Сатып алыш үчүн албетте мүчө болунат, неме кылынат, сатып аласыңар. Ошентип туруп иштесеңер болот. Мен азыр бул сабакта көбүрөөк немени айтып бердим. Булактар тууралуу айтып бердим. Men şu жерде токтойн, аябай узун болуп кетти ансыз деле. Кийинки сабагыбызда буюрса бир график жасап чыгайлы. Азырынча болсо сабагыбызды пауза коюп атам. Кийинки сабагыбызды бир аздан кийин улантабыз.